Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кейде ескертіп, кейде қорқытып, түрлері айтады эле. Тирмизи шарифте келет Абу Саид Худри радиаллаху анхудан айтады: "Салла бина Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яуман салатал аср." Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге аср намазын окуп берди. Сумма қама хатибан, кийин хутба кылып кайрылып турду дагы. Фалам яда шай'ан якуну илай қиямис саа илля ахбарана бих. Пайгамбарыбыз кыямат күнгө чейин боло турган кабарлардын бардыгын бизге айтып берди дейт. Хафидаху ман хафида. Жаттаган жаттап алды, эске туткан тутуп алды. Ва насия ман насия. Унуткан унутуп калды деп айтты дагы. Ошо сөзүндө пайгамбарыбыз уландысына мындай деп кайрылды: Инна дуния хадиратун хулватун. Дүние бул жашыл, таттуу нерсе. Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха. Алла Таала бу дүньөдө силерди орун басар кылат. Мурунку муун кетет, кийинки муун келет. Анан биз кетебиз, бизден кийинки келет. Биз мурункулардын орунун басып келдик. Аталарыбыз, бабаларыбыздын. Алла Таала бизди кезек-кезек менен дүньөгө алып келип, кезек-кезек менен алып кетип атат. Фанадирун кайфа та'малун. Алла силерди орун басар кылат дагы, эми карайт, кандай амал кыласыңар. Бу дүньөгө болгон мамилеңер кандай болот? Ошо дүньөдө жашап, Алланын неаматтарын кандай иштетесиңер? Буну карайт. Ала фаттакуд дуния ваттакун ниса. Кабардар, көңүл буруп кыла. Дүньөдөн сактангыла, аял затынан сактангыла. Кандай? Намахрам аялдардан. Бу фитнатын ниса, аялдардын фитнасы, адам иманы жок калышы мүмкүн. Bunun erejesi жолу менен болсо мейли. Ошон үчүн Алла субхана ва таала никени адал кылып койгон, зынаны арам кылып койгон. Ала ла тамнa'anna rajulan haybatun nas ay yaqula bihaqqin idha alima. Адамдардын сүрү бир кишини токтотуп калбасын. Акыйкат сөздү айтуусунан качан билгенде. Бир киши билди, акыйкат сөздү айтайын десе, şu adamların sürü anı toktatup kalmasın diye. Bari sür salı örbeyle. Al hakikat sözünü aytsın. Ayta ala turgan bolsun. Allah Taala da hakikati жақсы көрөт. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Hakikatты aytkıla açık olsa dağı dep. Albatta an özünün jayı, jana ereje jobosu var. Kanday? Ala innahu yunsabu li kulli qadirin liwa'u yawmin qiyamah. Bir kadri kadrati. Allah. Kavardar. Kim kıyanat kılsa, çıkınçılık kılsa, kıyamat günü kıyanatına jaraşa, çıkınçılığına jaraşa bayrak kötörötken, koluna berip koyotken. Keybirlerdiki kichinekey ele bayrak bolot eken. Keybirlerdiki совсем эле туу. Кейбирлерки дагы канча чоң. Ошол кыянатына жараша болот экен да. Чыккынчылыгына жараша болот экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Кабардар, иннаху юнсаб ликулли гадир." Ар бир кыянатчы, чыккынчыга ливау яумил кияма. Кыямат күнү ага яумил кияма ливаун байракты айтат. Чоң желекти карматып коет экен. Туысын карматып коет экен. Би кадри кадрати, чыккынчылыгына, кыянатына жараша дейт. Ала пайгамбарыбыз айтат: "Кабардар, инна бани адам хулиqu ala tabaqatin shatta." Адам баласы ар кандай абалда, ар түрдүү халатта жаралган. Так. Фаминхум гейбири мындай болот экен. Mayulat mu'minan ve yahya mu'minan ve yamutu mu'minan. Momun bol töröldü, momun bol jaşosun ötkördü, momun bol öldü deydi. Maşallah bu. Müslüman bol töröldü, Müslüman üybülöde, Müslüman bolup jaşadı, Müslüman bolup dünyadan öttü. Bu maktoga layıktı. Ve minhum mayulat
key bir adamlar mu'minen mo'min bolup terölet ve yahya mu'minen mo'min bolup yaşasını ötköröt ve yamutu kafiran kafir bolup ölet deydi. Mınadan Kudayım saktasın. Müslüman üybülödü terölet, Müslüman bolup Müslümanların arasında yaşayıp, dünyanın akırında, yaşosunun akırında dünyadan koştaş otkanda kafir bolup kaytat deydi. Aliyadu billah. Kuday saktasın ne? Eng ökünüştü, eng korkunuştusu şu. Ve minhum men yulad kafiran ve yahya kafiran ve yamutu mu'minen. Keybir adamlar kafir terölet. Bunda aytkanda kafir üybülödü terölet. Kafir yaşayt. Bирок бактысы бар экен да. Müslüman bolup dünyadan kaytat deydi. Kança adamları görüyorsun? 50 yaş, 60, 70'e çıkanda iman keltirip ketkenleri var. وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدْ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتْ كَافِرًا. Ge biri var. Kafir üybülödü terölet. Kafir bolup yaşayt. Kafir bolup dünyadan ötet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hutbasından kavar verdi. Ala ve inne minhum al-batiyel gadab sariyel fayr. Ge bir adamlar var eken de açusu geç gelir. Açusu geç gelir. Geçirimi tez kaytat. Bu öte jakşı adam da. Açusu gelbey koyup gelet, bирок geç gelet. Bирок jini tez kaytat eken de. Tez kaytat. Niçe? Boldu gayri. Eç nerse bolbogonday da. Bul eng jakşı. Ge bir adamlar var eken, açusu tez gelet. Jini geç kaytat. Bundaylar da var da. Tez açılanat. Geçirimi geçti, geçirdi. Bul jakşı emes eken da. Bul jakşı emes. Bolor bolbogon tez açılanat, oşo oydan kek saktap жүрө берет, geçirбейт, жазылбайт. Оң жагынан өтсөң деле болбойт, сол жактан өтсөң деле болбойт, чай берсең деле болбойт, телефон çalsаң деле болбойт, кат жазсаң деле болбойт, белек берсең деле болбойт. Ya Allah. Geçirimi geçti. Al jakşı emes экен. Эң жаманы ушул. Açısı tez gelgen, geçirimi geç gelgen, bul эң жаманы. Эң мыктысы. Ge bir adamlar var. Açusu geç, geçirimi geç. Açusu tez, geçirimi tez. Bular eko teң-teңine değil.